lau talai ngam tul petalai vai fale se me so Finagalo le wa Faalia vi do ye te te ele Malo ya so Malolo fa pe ole a so Malolo mo tanga ta faigaluega le Malo o le so e Finagalo wa le pia mau se la tunu ya so yo wa Faalia vi do me te te ele tunu o se me matamo fia ma le mo tanga ta faigaluega ai tau na fia I mai o wasa na lu mo le tunu tangata faigaluega tangata le faigaluega I tapena ina ma le whaamaina ma te lino le tunu ato wala ni whaapea na o tangata faigaluega ia sa ngā lue ia sa watu whatinguina o whitanga ana wa whakas le whasa e Finagalo tangata le o Finagalo tua whale le mwino se asu whakuto e Malolo ai te ato sa Finagalo ia ato fo ino tangata e le I Finagalo tangata uma mea e Malolo whaanga ila so Malolo na au mai e Malo ia mo tangata Finagalo tato uma langa sa a fie I Finagalo whaia wata matamo fie ino tato tu Malo va tai e mai le vai so le fontanga ta tele ni fa tau do sa so longa le fo I po se ka mai vai so ma masani el so fonga ya e si na mai ke le waso sa masani ai le am tai na fontanga o sa e fa mo le ante le fa tau mani tu lama fo I tali na o le na si la e o matasi futia mali mele le I lava ma tele fatto no o le si tu la o sa ia ia no from fatto sa ai foi sa market ya o tele ta ape ai ma o I tamata o le io mi to tele se vai na sa mai le na te tipo le no la to mai to asu no ia I ma te mo sa mo I pagaso so ato ele o ni singa tu tauna e lo numero si di ai vai aso ai ri fa il fontanga san le tu mo termina ia temel fo sa mo wana fakta o tanto tas si fo ni e do tu la mo tauna ia se tu la mo pa fu ista ma te sa fa la to si va no tau la ma an fo ma sa fa ya Malo salaman ya me to vina le matango fio lo business so la lava mai tu no mama po le ngosi la vai nei ya pa si ni la ele o le lo ngosi la vai nei ngosi la vai handmade la vai la vai yo no salwai yo ta sole ta ko si o mai le ile mai le pale ro sai na ya ai o ele mai le ona pa ala lo business ni o tatu mamanu mamanu Samoa ya o tatu mamanu Samoa ya o tatu sila pia ko o ai sama ai no le lalo langi mai o telefo tangata ko ia mo pai ona la so pa ala lo o tele ko itupe mai tono tatu atu ona ole tatu e le Samoa Lele umita luna e fa ia le business ni. Ia. E te ama se tasita usana. Então tá ama massa. E leva se leona to e saúde to mole marketing nei. Ia to sa ama ia ai ole pa visili ia o pai la vacina leva ona pai nei asina Malo le ko pa na ya onga me se ko ina luenga ya o me pai ko pa lo pai o le te whanga ina ia le vali e su ila vai o eto e vali fo ia pe ona ima manu ia te whanga ai saole ya ngau si lava ya o lava ia ana ai oni si o loa e ma pai ona o
ngausi ina e ka peona pa tau mai isi koi o uso koi a pai mea tau hima ia a le sele lava ia o lo bali lava e au masu e au ia manai mea laiti lava e o aso e ia o mea lava e kai mopia lava na pai o mea lava e ngausi lava e au lava ia e ha mai vai aso lente atu nei o le fontanga sa le leile tupe maua te lo fa tau pele sai lava o se vai nga cha o se le vai na le fa sai fo i wa se so vai ma na ia fontanga ia ai ono le ma so lava ia tu no puanga nei o te lo ko si la ia na sai mi sa lo wa lava le chao ia e tai o le tai mi muli la vo ina o la pai o le fonta ia ele se tupe na mau ele na tai mi ona o le lo wa o le chao ia esa pa pe la rona Manuia fo ile inisi fo o asoma amatanga fo fonta e fa sai asa mau la vale chala ia ai pe o le chao ia na sai ia na lai ona ole aso o ma ole aso i ole isa pa tau ai ol pontanga ia mana ia pile mume o ma le ise nga se pa sai o ma o sala nga te pena sai ia atina ia pa nau a me se poile ia so e tau kai business ise tu pe fatai ta ile te mau le vai aso ile le business ile le aso tupe na mau ai an le ko aso ia ko pa un ko ila le tupe sa mau a mau lunga lava se tupe le aso le mas puta la ile le pe a pa tau lava tangasa ia ai ale lava spa tau ia o li masa la lava se tupe mau ai ise ile vai aso pe a e fu lava ile tangasa pa tau patalo fatu ia te ni vai ngole aso fatalo fatu fo i lau suma nei tula le aso ia fatalo fatu fo i Samoa lau sofa funganga ia ole teine le lei creation nei i le marketi funga lei se mai se famtalanga e ha mai vai aso se mai atu ni fontanga sa le lei tupe mau fatau e sa i se fale ton ia fafsai lava mal fafsidi ia tunu ai ole vai aso tuana ia ia se vai aso winga ese fo ile le maso fo i awau nanga maso la me sa di Samoa ia sa ia le sitio le tupe mau ile aso mai lava le amatanga o fono la itia na ia se ia o lava ina ia wa fa mai aina le fono ia sa mau lava nei se le ni fa popo ese mai maso fa tanga ia so masani ia i vai aso Tene le creation le ngole le business por company nei ya le umitalo na ye le company nei fatino ne ona le tene le creation it's a family business maka ngale inga lava ia sa wa mata pe nei male se fulu male lima tau sanga na lona amatsalia le nei fale sui ia le wai go la ko moto la ia ma ko me na bo le lo ingai le marketi funga le ia le se matula la lo i vai mea au ka fortici sa ia male se matula la lo i le sefo complex i mato tua fi poloka le la no mero poloka ni fa fa ngofia la tunu me tata poloka le ne le mate ki le tolta se ngani tolu ono tolta se na ia de foi le nei tu la le so e mo ave ia fa maso le fionga le li pule mal fa tua mala fa ngal nga tene le creation se fa o so le mato nga fa fa fo i fa nga malo sa mo tu sai fo i male nei fon tanga o mabaya tu ia wa tonu wa ma wa fo inisio se le ni fa popo ia ma fa la wi lo atigi na tu fo ia sa so loa ia ma se sa so beta uli mo lo ngo si la va ngai ia fa la wi lo tu fo ile tele o la o atu no la lang sa fa pe ona wa mai fon tanga ala nga fa lo vai to inga la e yelo mo wa ile tato o langa male tu tu ia mo fa sidi ia ma wa uma lava so se tu inga la e mai lava ila e yo alum fa na la e se yo o lava sinama se mama tu le tasi o dress Lua so Malolo le o fa la wi lo te te le tunu o le e tapuni pe Malolo pe o yo tu pe fa o pe ona patino tu tu
Ia mo te minei o lewa mātou te whono lava i ngā whono fo e wapasia mai lunga i le pulenga marketi ia o lewa ia i o le atatala le su wharaile. Ai o le awanoa le asu ngā fua e whai maaso Malolo ia o se tu mana ia po ia mo i mātou le au whai marketi. Ma wai se awanoa e wai e nisi o whi au le whale ma ngau se fo nisi me tau li mai atu mo e poia e mai o lewa. Lapa matatoe ia mātou me tau li ma fo. Leo mai ona e whaptai au i le tusai ma le whontanga. Ia e mahule awanoa e te whaptai fo i womba anga kampania China Recreation tusai ma le tau maptanga. Ia whaptai lapa mo le awanoa ia ea elo leo whatau wae ma mo le toa mātou nganga whaptai tele ia mātou whatau tangata māsani ia mātou whatau uma le atunu. E le ngata fo ia mātou whaanga ia tunu ma Malo whapeo na whai mai lava la ko woka ia so uma. Ia o woma whaanga fo i Samoa nei ia whaptai lo tau langolango whaptai le lofa ia wha Manuia pēle atua.